mala cha kon dial ner kaner mala re gwanda dial nda konten anyi moru ne tina ka Canada aliaga ta ko chung ne menchi changa mari ala ka kane ta ne ke ler kon ko dan ta loy bare ni ne dial en chedot yok ten cha wer ka che yop ko kwita ka dan lara ko nel ta loy ke kwidun yen gan mar nya mar ten kap kwano ko nel tu ko nel chang ko ba kon miet kare dun ako nel podia kare bie che loy da cha ted ba ko cho kwano ko dan nogon go adera jawre la kam nel re sabade school na me ko tarang wandien ni jogo man ba kelen changa ba kel ka changa wan cho kwon mala chela nokno dara tok dara kam nel kana me balat malat do cho kon nel che ja nokre runa na ma ke re changa me en odara tok la kam nel thank you manisi yan gwanisi che loy da tes ko cha changa ma cha kama ke cho ko no gon go dara tok dara kam nel tan aponya ta kwandan kwar mala podia ka re bi re laden la da kare dun ko da to roi no ko da ti da ka waka konde al gon da al da konten re changan ngwadien roi je ka kwina na kwan no kot ki ji yesu roi lat ka kwina na gwan ka memory text dan take John chapter 12 ko la bet 32 malad jeno kan mo wa kam ne alwi mon mane di al choroda ejen memory text dan ko jama ba kon cho pal ke riat pala metot ko ba kon cho warede alyak te ke jikwan wa kot chung ne ko kot ko ni chilo ko te re ko je loy do kwadin ko chi ko yop kwadin ke ji changa makam ko kwadin mu dialan ko ba ka ji chaga mu ye ka tich ko ba ko ban but re lyangda re roida kwadin re chare ko de ka lyang marong de ka jek ka de ka pel te ka kana ngai ngwane de jek re ni ko bos ko ano kos ko jenjen mitaniam ka jenjen malariat ke alia ga ta ji ke chudi chokor madid amen aponya ta gwandan chet ka men che kona leng na manda na wo right nana ka kwi kwar na kos ke right nana ka kwi gwaran chi ye chokara solat kon re ni kwat nyal tin cha gora John tuk roi no ko tin cha gora John chaga to ko riet te kel ka kos jen te kel ka kos la kwan ka John chapter 1 badan kelen ala kona kwen kala kona ngala leng no roi te wana kana no chak ka roi te kel ka kos ka roi jen kot chi John cha roi nene cha ja to no gwada mene lar ko kon nen kwar no kunyal tega ne to wan ti chine ndi lat re ni ne tin ko ken tin chi do da mene ne den bo kon ka leng bo kia bana right nene na bana je lington china tin ndi lat gwada me kwara bala no kon nen kwar no kunyal raman ku gat ku jele jak tega me cha lat ko kwi gada ramen kurwaj nene le jaga thok re nene tin chine ndien kula lat ejen kwala lat kono ngwada me chi jorwa chutuk kia tu go roi nene den go roi te wana kana one chak ka roi te kel ka kus ka roi ejen kut me shi roi jo jalaran chu ye roi nene ka kwi yeshu ka nyuro poinde kwa de boin ka je chu roi nene chu jala den yi chu 1 point abo mela kut chenene bo cha jalat ka ku yi chu karaso kalat ele de wimon da kono kwen ka John chapter 1 32 awaka 34 chi John cha roi ka ku yi ga me chi ban pon yi chu karaso me boin ka je cha jalat cha wan e kana ngach kenyam
quy ye ka man chi ban pin cha wan cha ye cha janen cha nyur point de cha ban point de shet ke guk ka chua ta kel ka je en point de cha wan point da kana ngach ka ko da ne jaga en wa bana lak la da ran nana ka quy ye ka me chi ban pin point ye chu karaso cha wa cha ye cha janen cha ban point ye chu karaso chet ke guk cha wan point da kana ngach ka ko da me jaga en wa bana lak ka piu chue jo ka ramen chinen chi ye chi nyur point de e jaramen bana lak ka ye chirwai nana ya ka cha George ka chirwai kwan no kot cha George e jen kwala lat konon kwa da me rom yechu kana gwan kalat kana news te chalat George tel de wono chugwana jak kala da roi nana ba ko kwide chugwan che jak kan yechu karaso ka chugwan bo cha roi nana ka kwide che jalat bonye bonke yechu ala gwan kana gat chota kel gwan kana ye chigata kel kagat ka news dien kalat la de le yechu karaso gwan kana ye chigata kel kagat ka news leni long leni kam yechu lat chugata kel kaje lar kodan wanje enu yechu jen gada menaka ente loida kaje dundo wadin bumre lene karaso cho kodan wan ngot kameroje cho roje nyok cherga men cha gor katug roi no kos to go wajon cho kod ngot kameroje ka kwi yechu karaso ente me gwada me cha kon jogon wo en wan kana ye me le yechu karaso me le let lat ken kel ga je kieta ken kel ga je chu kana nyos ka men be kana lat chu kana tiet ka men be kana lat ke che kana kamlong ka Isaiah bo cha ro ja me cha ja lat en wo kwar mala maybe chi ye kwar no ko ti nyur point ye mi chu je nyos ka chu ja tiet ye mi chu je moy ka pel kana ngai ngone e jen cha lat gwa da men wo gwan kana gat ka ye chika lat kel enyok lo ja kon ni chaga gwa de chakaran chi kono kut kagat ki ye chika nyure no kwanaran kwana je chaka chadan kwanaran chaka chadan bana ja ko chalpan ne ka chadan ande me nyu de tuk e to ka ngwana dial ka je me to ka kan ran ka je me chi ye chu kara so cha ban ko che jala da gwan bari de ti ba ko ba ka ban ja ka tok chi ye chu ku ban ko chi gwa na loro cha ko ban ko baran ban ken chi gwan ke ne ye cha ngot ka me jala kel ke ye chu kara so re le ne dial te le ye chu ka janan kwala lat kono no chi gwan ke ne ye he chu ka jal kel ka gat ka news dien kalat ka kam dien ka ke ye chu luang re lade mele de kiete dial te le de wi mon chingwana dial chu ka kan ne al re ni dial te jok te ngi ye chu kara so ten ki gwa de che cha ko kam luang kana bom me cha ja lak cher ga men che kono ling o chi John cha roi ka kwide me la ka je o chi ye kwar no ko te ben point de chet ke guk me cha la de me che jo ko tok chirwani to ngwan che ka kanyal ka ne te la bo dre lwa ko duno re ka te dial te let ken ke ki on kenen wode ke yesu kap chong kan kan luang ka makap kan chong da ko ne jaka John chapter 12 ko la ba 19
chu ka nak da chu kana gor re gwan dial te ngi ye chu kara sotan ngai kon re ngi ni ye chu kara so gwadan cha wangi je point bu ndu ko kan ka ta shop lo ai ke mela ye chu la kana bo ke on ki la kana bo ko da ta ka gwan ma da kan ye chu kara so da kana ka pala kan bana dwal kana da kana lat ka karek ke da kana nak do la kana dwal kana gwada ma chala no shu kan nak da chu kana gor shu bona ma di ban tia ka de ne tung wan ka lieng kana rwai na ne te wan te cha nen me je je la da lis chu ga ja to ka mo gor ke ye chu ma ne ji gris gwad bala shu kana gor bi ke ye shu bi kana nen chene dong waro ka ku ye shu kara so ko mele de duwar be la de na kama la de roi ba be la de na erwa ya mola we daga re wich ke la ja we lat ke me che la de res me che je je tane dong wan daga tan chi ro ja me che chup kana ideal wa me ni ji gris pan kien chu kana goro bi ke ye shu nen wa bala bi kana nen la cha roi ne cha ku tu malat Gwad mada kona jaka John chapter 12 kwa laba 17 kene 18. Kajen gwada mo kan ka loje shi ye chuo loje. Karwane tin cha gora John chapter 12 kwa laba 28 e gwadin liaga shiodo. Chuo gwana nyoko loj ki chuoro nyoko rachirol nyala no cheja liako kabaja nyoko. Kaliak bo chagwan jogo no gwadin liak shodo chugwan nyogo right ro nyala no cheja liak kagan baje nyogo liak en chunga shiot kwar no ko chaja liak gwan ka che shiot chaja liak gat ka cha gat che shodo chaja liak chawan baje liak ka baje nyogo liak chat ka men che cha gor ka John chapter 12 wala verse 28 ni janda kono wajatana chat ka men che kono nen no one ala ta ponye Yesu jan ngwap ka kuja marwa nena ka ku Yesu nyuda ne rodal muj rodal nyuda ne muj rodal ko den dit ka ku duere won mon janduob lade wi mon kaka je ka ngat ka liade ka kuidan che chudura ke lewtup min che kono da long ka pany kon ejen eba ka ye shona me ejen elat gwan ninde ka jena me ejen lat ni dial tela guk nindien ka je ka ku Yesu kara so chabana larwa dal ka ku duere won mon ka ngat kana liade che chudura ke lew che jetup ajana lat ko kono right nana ka ku Yesu kara so na me che kot point de cha right nana na me cha lat ne tuka malade je cha lat ne tuka gwa de shi adam kana yip che ka duar ka je che kot point de choban ka chuo rodal roma chuo janda ka chuo ka kum ka je gwa de roje ke yip kana adam chuo ri la de no me la me chiek kam twal kana chiek ki kam wan jeng ne eno bagat ko kana ga twal baga ta keter mu wo yero don jak ba tol ba wi de don ka pin ya ga chik ka be ngul chung ni kien baka kaj na mo nyudo kon Yesu karaso che konyal charwaide ke roi nene Yesu karaso che balat ka karadam dial amane me che chuk gwade ji Yesu karaso ban kaje chu ko chuongot ka mejala kel ka kade kene yen gwarel koidoro akwi muka akwi kanadan akwi muje men chatup ka kwi dwere kon me che kon da malwang ka pany kon
jarwa dele la much charwa nena na me chaja la da kuona kos moja kon chop lo o ne te lat ka nen dien chala na nen bang en nen melat ke a kuona kot redien re tie dien re chara dien kiere ka te diale chicken ka banen te lat ke ye cho karaso ko jama ale ga ta kos ale ta ka karwa daro ma men chat la much ka kuidure won mon men ci chudura kelo ci jitup ka kuidan ko jama ponya ta kunel nyen gwadan be kon cho pakten be kwar mala be ka potkon ka ba ka yob kon ha makala dago ba kun mala be jawa chobre dan ka ba ja piedre dan ko jama lega ta kutung na maral ko ro ponya ta ka kunel amen mala ni mandun ni punche che ne ka jan pa ko me ba ma mer ta tan ba kwan ka jon chu ko waro ta de to ko ro kan ma wa kam nyal bi mon bene ideal no rode jan chu ko ban tit kare jo ba kan mal kwara no ko bete kel ko kon dial ko ba kon bo e jalo go